Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP North Khasi Hills District ringkat bat Kashna Trikam Jongka Nanongpo Akalai Kendu ya Additional Deputy Commissioner EDC Jongkari Boy Mintalasngi Ban Ujor Halor Kijing Tengku Kali Kibaju Jak Hakha Hasurak Ba National Highway Kamtam E Hashnong Shang Bangla Bat Khat Khandai Mer Hakabaya Kasurok Lasyang Nakadaw Bilad Dhaka National Highways Authority of India dan NHAI. Habay kram kila pathay khubor uba Riki Majau u General Secretary Jong Kaseng FKJGP North Khasi Hills District balasan ran lang da u Precious Camden General Secretary Jong Kashna Trekam na nongpo kila penpau ya gajing sungkya kabajur hakabay day bat kini kijing tengku kali ki baju jaman nakapor ha kini kijaka kila kedoru bakasurok kabatut pelad hakapor slap kabanang penjur syushu ya kijing tengku kali kani kaseng kala kenturu ya kibor badi kmi bakin shimkhia ya kani kamat bat bakin ya krandu bat ke NHAI ban khnang bakin le no halor kani kaphang ni nak kaliang ke FKJP North Khasi Hills District harangkat bat kanungpo circle ni laiwan banbu kajing ujor ADC jongka Riboy District iberi pet ya ki National Highway kata Isar Jonathan ba kajing kenduk jungi kolong taksi halor ka jingbomlong kajing long jingman jong surok National Highway haki jaka ki benta jong ki surok ki ba kilasna haki ta kidur ki bolong ki ba putut na kapor li julap ya ka accident hakani kedong kathan Riboy jungi tingi da ka mesim ko ba kia ngilawan kenduk hak jing sisang imut ben kenduk DC mai DC ila hak jing kam ila mina tinglai kenduk ni ADC hak jing kenduk ba ADC long ba kin sashim initiative habide bat kani ka Surok National Highway namar na kapor kajing jia jong accident ka long sebab palat nang kini kiniat singiru laja sau santli accident hak tigi ju jaka ki belong slippery kejuan kenduk jungi kolong halor kemat ba balik ke National Highway ka snai ka tigi Surok harangkat bat kajing pentip badan kajing ma lengba kajing bu jongki barricade kajing bu jongki tigi barricade lapan ilpa kadak jongka jingma lani kajing mensau wat kataru nrei kisnai kiti Surok balik kisnai kiti Surok ikwa ban clean kan National Highway lengba ke district commissioner office ba nakaliang ke district administrative ru klah yong kin sasim kia ba ki solution ki bala banle habai de bakti Surok katkum kajing ajmut jungi nakaliang ka seng ru ong ba kila de banbu ya ki rumble strip khanang bagi kali kinsuki bat kiniat akar ke ngina kaliang kaseng sesisian ni kertu ya ka district administration bakal le halor ketika Surok umar ba menta kipor tam sujia khandiat khansat habide bakinu habide bikam accident nan kinu kam bilang sujia dangsan ru sa bentuk beria ka state jungi tekum tangim kwa ba state jungi barok koi kan sa bentuk beria tang lengba ijang accident nomor ba nakapor supon ji ba accident kidi gibri bon nabar ki turis lan ki nongwan kai na ka state ke bai marjan bangi ga Assam jujia ki accident ki pentok berai social media te khnang banlat ni kini baro ngina kliang ka seng la sim senjam ba ban kenduk ya ki district administration ba ki le AA halor ba ide ba kini Surok